talo fatu Samoa ilau mai muanga ili nei tu lau le afiafi. Alo mai isa whaupoponga fo ili nei o lau Samoa taulongolongo. E tu mua atu e tatu tala o le pula kalame mo ati na ea malo au fatasi. Isa whainga whapa anga ma le malo o Samoa e tau wala mai ili whalaputuputunga o whaputunga tupe mo le lumana imanuia o Samoa. Na fausia se app fo e sosoani ai isui o le au whaisawhanga. Ai mai se lava i lātou. Ua whaamanuia ina i whaamanuianga tau whaputunga tupe. Mai li whalaputuputunga o whaputunga tupe. O se vainga le nei i le reports. I se whainga pa anga al porkalame mo ati na e o malo au whatasi. Ma le malo o Samoa e tau wala mai whalaputuputunga o whaputunga tupe mo le lumana i manuia. Le anu fausia ina i se app fo e sosoani ai isui le au whaisawhanga. Ai me se lava i lātou ua whaamanuia ina i whaamanuianga tau whaputunga tupe. Mai whalaputuputunga o whaputunga tupe a Samoa. O le fausia ina o le nei polo keti po le nei app e 5 awhia tā la Amerika e tusa lea ma le se lau fast food wono tā la Samoa le tino i tupe sa whaaluina ai i le whaatino ina o lea polo kalama. I se whainga pā angal whalaputuputunga o whaputunga tupe mo le lumana i manuia o Samoa ma le UNDP i langolango ina ai le atina e ina o nei polo kalame ma le Android-based mobile app al whalaputuputunga o whaputunga tupe. O le atina e ina o le nei polo kalame sa fususuani mai ai le UNDP e tusai o lana tinonga ma le malo o Samoa e tau wala mai i le whalaputuputunga o whaputunga tupe mo le lumana i manuia o Samoa i polo kalame o suinga whakome piuta i lalo o ana polo kalame tu whatasi. Na whaalia le loto fia whalaputuputunga o whaputunga tupe i nei whamonianga o lātou maua o se fisosoani siri fo i lea mo i lātou e fisosoani ai iso lātou wa ainga mo se manuia i lea so ma se manuia atai au. Hau whawau pia o nanga i luma a tātou swinga whate konolosi. O toi whafowina a tōtoa i tū tau whate konolosi ma au wala tātou te whengale ngalea i ai. Ma o tātou tangata. O lea a avea le nei app o se la asanga sa o ma whaamauwina le moni. Ma le saunga le mu e soso an tele ai i le whalaputuputunga whaputunga tupe mo le lumana i manuia o Samoa. O lea sosoani o la le titilo na tāua i Samoa mo se sosoani sanga lei ma le UNDP. O le whamoe moe o le angolango ina tangata anu o Samoa. I lalo o nei por kalame so whatasi ina ia sanga whamalo siere nu piwha. E whalelei a atili aile na au nanga. Mo e ua whamanuia ina. Ma ia mautinoa ele ia se ta se tūlafua ina e whalaputuputunga. Mo manuia whaasafua mai mo le mamalo o le atunu o male au whaisawhanga. Tātailo ki tiona. Maro Samoa Taulogologo. Ua whaamautu mai ele ofisa o le pule whaatonu ili mamalo o mātua whanau onga. O loo saonga le mu lava satelite o loo whapipiina. Mo so suenga whanau i upenga ta whailangi. O se atuanga le nei o le ripoti mai a elikana le lifana. O whamanino mai le official pule whaatonu le mamalo o mātua o whanau aonga. Le saonga le mu peo satelite o loo whapipiina i le poloketi o loo whaanga solo ia o te tasi. A wale whaanga ina e whanau aonga. E se whelo inga tu stala ma le official pule whaatonu whaatasi ma le minstawa onga ta alonga maanga nuu i le ansona nafi sa toi whaamanino ai e le afionga ia le matua ngisa fua tai Brazil le sao se la fonga sa tu ina mai le tai o le tua ngai whaatatau i satelite e whaapeo le a le saonga le mule a whainga mo whanau a onga e whaatino ai a lato suenga o no le ama whai o na whaonga ina i maupenga ta whailangi e le talawhia ngai. Sa sauno foi le tai o le tua ngai o le whaanga ina o le satelite o se avano le atatala mo alo ma whanau e sue ai i tūlau e le mo mia ma e le ona sia ki hina. Pe tai sa whaamanino o le pule whaatonu o le whaamamaina o penga ta whailangi mai tūlau e sue whanau aonga e le o se matafa i oi lea le satelite. O iei whase ao o lo taunu mai foi nisi o mātua o lo whapea. Ia o satelite ia le whaonga iao, o le a avea maawa noa, e mawhaia i e tamaiti aong. O na lato mata fo inisi o porkalame. E maafua mai, o le mawhai e satelite, o na unai ese, ia upu foi, poni ata, e le tala whea ngai. Ia ai, o lea foi la whaupunga whapea. Ele o ngatasi ma le tūlanga le iai. O lea lava ua uma ona iai le lisi o upu
po o lisi fo'i o upenga ta wha'ilangi i lunga o le internet. E mawhai ai el company o na taofi po le filter. E au mai le lisi mai le matanga luenga wa onga. O upo umalai i ma websites, po o URLs, po o lau pepa fo i lunga le internet. E taofi lai i. E le mawhai o na tuunga i lunga o le internet. Ia po o TV fo e whai ia o ngal whanau. Sau no foi le matua o le whaamamaino i tūlau e whaongaina e whanau i lunga o penga ta whailangi. E leo se vaenga le nae whaatino le satelite, o le vaenga le nae nafa ma le polkalame, o lo fito i tonu i ai le i tūlau. Sa tau a foi al pule whaatonu le langalanga o fina ngalo nisi o mātua, o na o le sau noanga le taitai o le tuangai i le a whaina, o so suenga whanau e whaongaina i ai le satelite. Pei tai sau no le matua o le satelite, o le amatua le le ai le sawa ma le fesota inga tau interneti e whaongaina e alo ma whanau i ala tau suenga. Na tau a foi le matua o le teiminei, o lo ngalu lue male malo New Zealand, mo le whaatulanga ina o se polkalame, a wale whaamamaina ma le whaatulanga ina o polkalame lunga o penga ta whailangi. E whaongaina e alo ma whanau, e whaonga i ai le nei satelite. O le mawhai o na filter, pe mawhai o na be ese tūlanga ia mai te tono polkalame le aonga. A o taimi foi nei, o le foi ngā lue le malo, ma le malo New Zealand, e whaatu e fausia se polkalame lea, e mawhai ai o na filter, pe e mawhai ai o na tu ese mai, ia awala, o whaamatalanga se, o whaamatalanga le sao. Ia ai mai se lava o ata e a foi, e mawhai o na tilo i ta maiti. O le maua ai e alo ma whanau o le tātua tunu o nei feso swani, mo le whaale leo tūlanga tau satelite, ai mai se o feso ta inga wha upenga ta whailangi, o se awa no le asi iti ai le ngata i suenga i tūta wa o onga, a o le feso ta inga ma le whaati noino a onga, ai mai se o le nei vai tau, ai mai se o le si iti ai, o a onga alo ma whanau o le atunu, el kana le li whano mo lau Samoa taunonongo. O le aso sa whaalawiloa aloa i ai il Perestene, ma le Komiti Faamisionare Samoa, o le Associate Taulonga ma le Komiti Olimpeka, a le atunuu a Samoa o le a whaima a vefu al Taulonga malo le taupulenga i Birmingham, o se atelenga le nei o le ripoti. Ina o le lua vai aso talu o na tue taliu mai le Team Samoa mai Taulonga al Pasifika, ma o leo wa tue sauni e malanga aso i Birmingham, e tau vai i Taulonga o taupulenga le nei tausanga. O le so sa whaalawiloa aloa i ai ele Perestene ma le Komiti Faatono le Associate Taulonga, ma le Komiti o le Limpeka le atunuu, le awa Samoa o le a whaimasui o Samoa i Taulonga le taupulenga, duafe luasfulua i Birmingham, ma o le a whaatinoina lea i le aso luasfulvalo Iulai, i le aso valo o Augusto. O le au Samoa le whidiwhidiina mo Birmingham, mai Taulonga mawalunga, ma sa whidiina i nisi o alo mawhanau o Samoa mai Taulonga e fitu, o nei Taulonga e au fia i le fusu o le tiuro, laka pi fitu, a au, si iu o mea mafa mai pi inga. O le au la le nei e pei o na sa whaalawiloa ina. O tātou au le nei, o lea ua fitfilia, mo le tātou au taalo i le Taulonga whaavau malo i Birmingham, o le Taulonga whaavau malo lua afe, lua suma lua. O le tātou nei la mua mai lau taalo. O le athletics, o lato au taalo o Alexander Millie Rose, Donnie Masele Tui Maseve, Jeremy Raponi Dotson, Johnny Key, Calvin Tuyala Savainaya, Colone Po Pira Alefosio, Nua Usala Siala Taua Maalota Tuilefano, Pesamino Iacopo, ia ma Willem Angles Hunt. Toa iwa i lātou, o le lātou management, o le whaiaonga, sunga ia nonu a Sam Chong, o le whaiaonga Soswani o Dane Michael Miller. Ia ma le lātou taitai malanga, o le sunga ia le a tau o le Sir Terry Prunt. O le tātou tālonga lona lua o le swimming. O lātou ia le a tāalo le swimming, Brandon Lloyd Schuster, Lusaval Yvonne Bettina Strickland, Olivia Jennifer Bork,
ma Thomas Kokoro Frost. O le lato whaiaonga o Susan Schuster. E lato ia o le ata alo talonga o le swimming. Talonga o le boxing. O le auta alo le sunga ia ato le ao plus siki whawangali. O Jensen Poutoa ma Marion Faustina Atong. O le taitai malanga o le whaiaonga o le sunga ia Michael Msio o le whaiaonga Soswani o Ches Mario Atong. O le tato talonga o le churo to atasi tato tamta alo o le sunga ia William Taitin o le whaiaonga o le sunga ia Derek Sua. O le tato au o taito fito Samoa, me la tau ia le ata alo, whaafoi, whalaniko, ia Feta Mahoni Purcell, Levi Nifo Milford, Melani Matavao, Motu Opetai, Neweli Molesi Leitufia, Owen Niue, Paul Junior Scanlon, Steve Onusai, Taunuu Nualevaia, Waina Sione, Vaafau Ese a Pelu Maliko, ia Mawawasa Afa. O le lato pulenga, o le whaiaonga le sunga ia Muleangatele, Brian Palalima, o le whaiaonga Soswani, Taua Sa, Whaamaoni Lalomilo, o le analyst, o Harry Junior, Moses Narayan. O le physio, Yon Kasia Kopos. Ia malalato taitai malanga, o le sunga ia Tuala Patrick Perry Isitolo Leota. O le tato au o le weightlifting po le sisi o mea mafa. O le atou ia le ata alo iai. O Don Opelonge, Whengainga Stawas, Jack Hitchila Opelonge, John Lautafi Tafi, Petelo Tuiloma Lautusi, ia Mavaipava Nevo Ioane. O le lato pulenga, o le whaiaonga, o le sunga ia Toa Pepe, Jerry Warwick, o whaiaonga Soswani, o Ele Opelonge, Toa Fitu Perive. Ia manalato taitai malanga, o sunga ia Hiti Don Opelonge. Ma le talonga mulimuli o le wrestling, o le atou ia le ata alo ai, o le sunga ia Maulalo, Willie, Salumalo, Olofipo, ma taitai fono, Adam Eti Tamati. O le whaiaonga Kaku Akasawa. O le tato au ta alo na Samoa, o le ao le a malanga, wā foi whaimasui o Samoa mo tato ta alonga whaavao malo. O le pulenga o le a taitai ia tato malanga, o le tato Chief the Mission, ia po le malanga lea, o le sunga ia sula tangi whano so. Ua mai anei o le whaangasoloina to le ninga maa o onga mo le awa Samoa o filina mo ta alonga malo tau pulenga. Ma ua iai le talitununga o le Presidente ma le Komiti Faatono le Associate ta alonga. Ua lava ta pena ma saunia le lei ila tau e whaatinoina. Ma tau sini o ai, a wase ai mo Samoa. E pei o na whaamaliena i fo ile mai moanga ma le tapua inga Samoa i ta alonga al Pasifika. Lea sa awai i ai whanau tanuai. O le aulaka pita to a fitua lii. O le a mua muatu ua Samoa i le asotofis fulfai ulai. So o ai ma le isi vaenga le awa Samoa i le isi vai aso munmuri ai. I le asotofi luas futa se ulai. O le asonga fuas fumalvalo ulai. O le amalanga alo i atu iai le awa ua filiina. Ma o le atu ina atu wai e le fionga le sui palmia se upu whaamalo si au. O ni whautuanga ma ni whaamonianga mo le awa Samoa. A o leo e se atu e whai masui o le malo ma tangata o Samoa. Sa whawhetai al Komiti Whaafoe ma le pulenga le Cessnock. Le langolango atua pa anga uma. Ua mawhai ei o na tue tau vale au Samoa i ta alonga le tau pulenga di nei tau sanga. E pei o le malo o Samoa e ala i le Samoa International Finance Authority. Pulenga o tangata ta whao mai mua mai whafo. Ma le matanga luenga o a onga ta alonga manga nuu. Whaatasi ei ma le whale tupe Samoa. Tabutaila ki tiona, molau Samoa taulungulu. Inisio tala, o se ripoti la tamaile nei i le tūlanga, o lo o iai le whaama i so tatu atu nuu, e pei o na tuina mai il matanga luenga o le soifua malolo ina,
a wale sila fia ilma malu lau tele o le atunuu, ele kana le li whanu, mo sa tase report. I se ripoti la tamai o le tūlango iei le whaamai, e peo na tuina mai le matanga luenga o le soifua maloloina. O lo whaamaunia ai e to se fuluiva i lantou o whaamaunia, le pesi ai le siamo le COVID-19 fuluiva. E tu sai ma whaamaumaunga le matanga luenga, mai le itu la e lua i la uli o la soivo iulai, i le itu la e lua i la uli o la so se fulutase o iulai, lua o lua. Mai i lea whai numera e to se fulufitu i lantou fou, wa afia i to tonu o Samoa, ai to lua na fai malanga mai i malanga sa taunu mai si o tātou atunu. Ma o si iti ai lea fai o ilantou wa afia e le ngata i malanga e whaapea fo i Samoa nei i le siamo le COVID-19 fulmaleiva i lea fai anto e se fulurima afe se lau tolu se fulmalefa. E to tolu o wha mawina o lo tau fia i no whanga whaapitoa i le maotanga se ngase i matotua. Ma o fautua i na i pēr le mamanu le atunu ina ia ngai se fale mai lantane mo le fai o tuipuipui o le COVID-19 fuluiva mo ilantou ele i whaatino ino so lantou tuipuipui ma ilantou ele i maea o na fai a tuipuipui o toi whaamana tu mai le matanga luenga le tāua o le tuipuipui a wai paule o le puipui ngasili e tali atuai ia afianga tu ngā o le nei whaamai o whaamana tu mai fo i le tāua o le tausisia peo fautuanga wha le soifua maloloina e ala lea i le fai o le tali fofonga o le tūma malau tele ai maise o le tausi o le vātangata i nofuanga tumutumu e tau fia ai le pepesi o le nei whaamai. O lo tū maupea la o whai o i lantou u maliliu i le lua se fulumaleima, mai le eise maliu whau popo i tutono le periota e peo na tuina mai ai le ripoti a le matanga luenga. E le kana le li whano mo lau Samoa Taulogologo. Lai whai asina tātou malolonga puupu o na tuataliu mai lea malunga ngana whapretania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Whautua tāua le nei ma le mitanga luenga o le soifua maloloina. E tāua le tāpena pena i tutonu o lo ainga mo le COVID-19 fuluiva. Whaatino ni fuafuanga tala whea ngai le tō ainga. O vaenga tāua nei e ao na mata i tū pe a whai ua pesia se isi o lo ainga. Tāpena se vaenga po se potu whapitua o le fale mo le ua afia. Ia tāpena whale tā ele po se fale ui whapitua mo le ua afia. A whai e tasi le whale ui, ia fufulu mama i taini uma. A whai e iai se umukuka e sauni ai tau mawhatanga a le wa awhia e le a whaina. Ai a le iai, ia tatau o na iai ni ipu e patino mo le uangase. Whautua ina le iai o se telefoni mo fisota inga. Whai e se le tanga mea le mai, o i e afu, tanga alunga, o fi moenga malabalaba. Inu vai auli, mafuala au o mea ti ngā o le tino, matau mafa mea ai paleni. Whao ngā fasimoli, vai la au e whao ngā mole tausio le tuma malau tele o le wa afia pe a whai o loo malosi, ma e le i alia e ni aunga pe le ti ngai na foi. Fesota inga va vala lata maisi, mata i tū le leita ngata na tau fesota i, ina ne i pepesi le wha mai, ai ua mauti noa i la tau e fesota i ai. E tā ua vaenga nei e mata i tū mō tausi mai, pe a whai ua isi ua afia i COVID-19 fuluiva, ma o loo tausi le whale. Ia ma losi le tausi mai, ma atoa tui pui o le COVID-19 fuluiva. Ia whao ngā tali fofonga, tō tingi 5, ma fufulu 5 i taimi uma. Ia whailonga ese ipu e whai ai mea aia le tausi mai. Ia iai se vaenga whaapitoa e nofu ai le tausi mai. Vai ese le tanga mea le tausi mai, o i afu, tanga lunga, ufi moenga malamalama. Whaamama mea whale maisi mea tō tino e tango fia soo. Inu vai auli, tau mafa mea ai paleni, ma tō anga e whaamalos tino. Ia iai se ta avale, e ave ai le ngase le whale mai pe ati ngā ina. A manuia le mai, e te tau o na whaanofo e sea le tausi mai, mo le se fulu whaaso. Whaataita inga o le whaonga ina o tali fufonga.
I tū ainga talifofonga ie, talifofonga fo mai, talifofonga nui wa lima. Whaonga ina o talifofonga, ia fufulu mama lima ai le I whaonga ina. Whaonga pa ave e whaamolu ai. O talifofonga ie, e mawhai o na toi whaonga. O talifofonga fo mai, wa ai le tū lanu e pito I fafo. Ia pito I lunga le waia malo, ma o omi I le pona isu, ia maulele iai. Talifofonga nui wa lima, e whaapipii e pe o na whaalia. Manatua, a uma o na whaonga, ma awe ese le talifofonga, fufulu mama lima. Wa ai le lei talifofonga ie, e whaafasi moli I se pauta lava po o se vaila au Rocks. O talifofonga fo mai, e tasi lava le taimi e whaonga ai. Whaamamaina o tutono fale ma mea fale. E tā ua le whaonga o vaila au e pe o Clorox, Janola e ta pe ai siama, I tutono o le fale e mai se vaenga, o lo whaonga ina le tangata mai ma le ainga atoa. Siaki mua le saonga le mua le vaila au, a o le I whaonga ina. Whailonga le whangu e te wai le vaila au, teu le vaila au I se no whanga mauwalunga. Tu I se pusa ma loka le lei, whaonga to tingilima, a le ai, whaonga ni pepa I ila. Fufulu lima pe a umo no whaonga le vaila au, whaonga na o le vaila au e mana o mia. O le fuaina o le vaila au, tasi lita o le vai, tutusa ma le lua se fulu mililita o le vaila au o le Clorox po le Janola. Tasi lita o le vai, tusa ma le whata apuni o le whangu vaila au. Ia whaamango mo le lua se fulu minute, pe a umo no whaamamai le vaila au. Ia whaonga ma le whaetete vaila au, o na ia afiai lo soifua. Saonga le mua le tangofia o la pisi o tangata ua afia le COVID-19. E tā ua le tu ese o la pisi a le tangata mai. Whaonga tanga la pisi po o a tingtanga, no noa ia mau ma awane I tumu. Whaonga se paelo la pisi ma ia ufi malu ma tu ese mo le aoina. Fufulu lima ma tā ele mama pe a maea o na tangofia la pisi. Mo nisi whaamatalanga tanga I le Facebook page ale matanga luenga o le soifua maloloina pe vili I le telefoni vili fua valu se lau onu whawha o. Pui pui oe, Pui pui lo ainga. pui pui lo atunuu. Do it for Samoa. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the United Nations Development Program, in partnership with the governments of Samoa through Samoa National Provident Fund, created a new mobile application app to help enabling SNPF members to access information pertaining to their SNPF account. Here's more on this report. The United Nations Development Program, in partnership with the governments of Samoa through Samoa National Provident Fund, created a new mobile application to help enabling SNPF members, specifically the beneficiaries of social protection benefits, to access information pertaining to their SNPF accounts, contributions and social protection accounts. The development of this app reaffirms UNDP's commitments to and partnership with the governments of Samoa through SNPF to the digital transformation agenda under its One UN Social Protection for Resilience Joint Program. The program is providing assistance of US 55,000 or approximately 1,046 tala to support the development of SNPF, an Android-based mobile app. The NPF and UNDP earlier this month signed an agreement to formalize this assistance, which will boost financially inclusive social protection measures for improved reach and coverage of the population. The app will enable NPF members, specifically the beneficiaries of social protection benefits, to access information pertaining to their SNPF accounts, contributions and social protection accounts.
The app will also allow members to register online for existing and new social protection benefits. The member of the Samoa National Provident Fund will find it easy to access their accounts, as they thank the UNDPs and they are grateful for the partnership that assists them for a prosperous today and a secure tomorrow. As we continue to make a headway with our digital transmission initiative, completely re-engineering the way we interact with our members. Taulogologo for TV2 News. The Office of the Regulator has assured parents of students in school that use satellite-based internet connectivity that they are safe from harmful online content. Here's more from Elkana Lelifan. The Office of the Regulator has assured parents of students in schools that use satellite-based internet connectivity that they are saved from harmful online content. The regulator Le Matuangisa for Tai Purcell had to clear the air following claims by the opposition leader that students in schools with satellite-based internet connectivity are vulnerable to harmful online content. He further claimed that the use of satellite dishes to access the internet are not filtered, which means students who use computers that access the internet through the satellite dish can access X-rated websites. But in a press conference yesterday, Le Matua said the claims by the veteran politicians are unfounded, as satellite dishes are not responsible for filtering websites accessed by the students. She also stated that website filtering is the responsibility of the internet service provider and the programs used. The satellite is only a medium to provide power for connectivity. Le Matua also said that the claims by the opposition leader led to parents of students raising concerns about the installations of satellite dishes in schools with her office. She added that the websites accessed by students in schools are already filtered for use by the students. In saying that the government of Samoa are working closely with the New Zealand government to set up a program that can be used to filter inappropriate online content. She also clarified that the installations of satellites is not satellite infrastructure, saying the project is being rolled out in schools only. Elikana Lelifano for TV2 News. Today, the President and Board of Directors of Samoa Association of Sports and National Olympic Committee officially announced the Team Samoa, who will represent Samoa at the Commonwealth Games 2022 in Birmingham. Here's more on this report. Just 2 weeks after Team Samoa returned home from Pacific Games, and now they are ready again to travel to Birmingham to contest the Commonwealth Games 2022. The President and Board of Directors of Samoa Association of Sports and National Olympic Committee today has officially announced the Team Samoa, who will represent Samoa at the Commonwealth Games 2022 in Birmingham from 28 July to 8 of August. Team Samoa for Birmingham is selected from local and overseas based elite athletes in 7 sports: athletics, boxing, judo, rugby sevens, swimming, weightlifting and wrestling. Team Samoa has been training for Commonwealth Games, and the Presidents and Board of Directors of Samoa Association of Sports and National Olympic Committee believe that they are well prepared and well equipped to take on the guests and bring home medals. Men's rugby teams of athletics and officials will be the first to depart Samoa on Thursday 14th of July, followed by the rest of Team Samoa a week later on Thursday 21st of July. An official send-off for Team Samoa will be held on Monday 18th of July, where the Honorable Deputy Prime Minister will offer a word of encouragement, advice and blessing for Team Samoa. Prior to the departure, on behalf of the governments and people of Samoa, CESNOC Executive Board and Management expressed their gratitude for the unwavering support of all CESNOC sponsors and partners for making it possible for Team Samoa to compete once again in the Commonwealth Games 2022, namely the Government of Samoa through National International Finance Authority, Samoa Tourism Authority, Ministry of Education, Sports and Culture, and the National Bank of Samoa for their ongoing support. Taulogologo for TV2 News. In other news, here's the latest COVID-19 situational report conveyed by the Ministry of Health to inform the public about the situation